Us. I'm very happy. Chief Minister is always helpful. When I see Keblai pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san menta kesengi kilong. Pangnut uba Hamlet sen ye Jinglong rothai ki office block. Rung UDP uba Wilbert Rani bat ba Monat Shabong. Kentat kenehu yik jingdawa kinong tresngi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat Meso. Bat mentangin pa syaki khubor bakam banyak. Menteri Ketenat Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development CNTAD ke Sorkar Jylla uba Hamletson Darling haka kat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block bathamai hamau senram harungkat ke jingedon lang uba HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke CNTAD u project director DRDA bat u BDO ke mau senram block. Haka jingkren haka ni kejingelang bu mau nongrim uba Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jot rothai bat menta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block haka Jylla. Ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupotli entei no haka jinglut ka bakenjo syaka like lur tingka kawai. Uba HM Shangpliang ulai thu bau kupa jong u ulalong BDO baningkong hakani ka block mau sindram hakisnem khat khandai spa andro poar. Ulong beki office block kilong ki jakai kenduk ki pat ba na ka benta ki jingtip bapunjat ban kentiu ya kerap karyang kari jingri ka kam ringam kam repso kum kenuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha. Lai dulu ko bayi ko block to sabu ki block sa agdo ba lai dulu. Demikian kerja segera terjadi. Berkumpul mana? Kita lagi ke satu office program. Kita akan susah ini. Mana berkumpul semua dunia yang kata apa lalu semua, sesuatu lalu semua. Sama yasa istilah. Terlalu semua. Lalu ni kita ini sesuatu yang nama istilah apa prosesi. Kim Juhat untuk gimana? Dengan pression, sesuatu yang harus diperlukan. Uba Wilbert Rani bat uba Monach Shabong utra jong kot Khubor Rupang kilarung kot syakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar. Lapen rung kot ikini kirangba aka jingelang kabalalong haying jong ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency. Presiden rangba ke UDP uba met ba lingdo General Secretary ba Jamino Mautho KMLA berkentup yo ba balajit bat ba Eugene Claydon lang hakani kesngi. Uba Titos Khan CEM ba Paul lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang pendung dekot ikiti ki arngut kirangba. Uba Taiwel dekar ula kren pediang ngobhai kini kirangba kum kirkot pathamai jong keseng UDP. Lapdiang ngobha syaka seng UDP da ba met ba lingdo hakmat kinong bot babon jong kini ki arngut kirangba. Ngawan ka parti kamdan ka pergi ni kan katai. Ngawan on pengklan ka parti. Te ko bang scam ne ba ada ka parti kai ipan bang ran kam ban mi ban yele. Ya ka election ngalong u bakloi ban mi ban yele. Man ngalong bol pan kre. Ka jingpai ke jonga man ta long ka jingpai ke jonga boros kata las. Kani kam desu ka ba ka bari kampai ba la pau kala mi ke jingkran social media kami ke jingkran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbot ni na unile ku persang banile election mo plan te ka mo plan tersa di kasino nganga telada ka parti ki bet banile ya kata di konsulsi bandre ka syong bana akarai jong ka parti nomor mengarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti kumu bri jong ka parti ban malong bri uban bot nanti ya ka jingpun jong ka parti. Vice Chancellor Kanehu Professor PS Shukla ula kentat ikjingdawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani kaan kam syang ha kabor jong u Henry kadekara jong ke sorkar India hashitulup jong kari. Ula batai bayi kijing siu bakanehu kadai ban siu syaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong syadong haduk menta.
Ula uat ru ya kejing yai kela shiyai kela kijing dawa jeng kining nong tre na kawai kapor syakawai pat. Received below the 500 in hand per day, and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards, that their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot. The Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision. Kakasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ya kejing dawa in-line permit ILP Khubor Jylla da kabalet ban syang pat ba ne sit in demonstration hajan umat jong kiang nong ba ubadan Hakmat Civil Hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kelong shibenta ban penbore sarkar ban pentre kam no ya ka ILP Khubor Jylla ban wing no ya ka Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya upot usam bat kiwe kimat kiba ka seng kalabu akmat jong sarkar. Hakate ke jingelang lawan bani shibenta lang de kiwe pat kiseng bhalang kum ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Riboy Youth Federation RBYF bat kiwe kiseng kipadon bat ka KSU. Habaro ki jilla kadong syatay lammi ngi kari India la belongkum kini kijing lang pat ba da kuwe kesur bandawa nak sarkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bahalang beper. Ka North East Students Organisation kalalam kamat hakani kijing yaki. Jimut ira kedin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong gari India. Ladang ikran po Meghalaya. Unyotra wachik udah itu indigenous tribal lani utrais nong paka. Jong gejala Meghalaya. Ladang ikran yakimizo po Mizoram, kinaga po Nagaland, ki Arunachali po Arunachal, par ki Assamese po Assam, borong ini indigenous. Atau kata sarkar dia kakenti buramo ya ka hak jong ikitrai tremulok. Kakenti buramo ya kata kesteri ne ka paket jong ka cai pendai buro kawai. Lala ka kong kakwa ban kenti buram, kakwa ban itu balai ka maino itu kimat jeng dawa. Kaseng kisamla puli ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sarkar India banweng no ika Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na baro ki jilla ka North Eastern Region da ka jengyat pat ba saudong hakmat ka Central Library jong ni school ba haka khat nyau tarik nailar haka juk kapor ki ladawaru ban penrung no ikaktin khasi bat garu haka kernet bapra 8 schedule jong ka riti senshar kari India. Kisamla puli layat pulun saudong ki surok bagi Jakarta jong ka Nehu da ka bara ik jingtho babunjat ki bede bekimat dawa jong ki. La shimenta kani ke jingat pat ba de kisamla puli ki ban ki jilla kani ka thain lam mingi ki bapuli ha kitana jing start beper ha kani ke school ba. Ga ni husuhi bat angkat kini ki community sport ni support ya ka jindawa jong so kamtam kum ki mat dawa ban petri kamnya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya ka Armed Forces Power Act. Kenika ayu ka kalangkum ni ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download yaki students ba pe na keleng ki jaka bat kini ki communities ba pe mo te henre ban ong ba ngi yalam mangi yaki ringkat ba kita kiwe ki organisation tekan long ka ba kan long kam jenjar namar ba ki kena ba pli kebun bahasa hostel ro badan ki students ro ki ba long su wan ban kelas kai henre ngila penlong kenang kenang ba borok students kin yo ban ya simentala. Bat da kitu ki khubor ngilapoi shikabakun tak hadu pengde syambiang khoble shibon.
Keblai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san minta kesengi kilong. Pangnut ubak Hamletson ye kejinglong rothai ke office block. Rung UDP ubak Wilbert Rani bat ba Monat Shabong. Kentat kenehu ye kejingdawa kinong tresngi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat neso. Bat minta ngin pa syagi Khubor bakam banyak. Menteri Ketenat Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Adi ke Sorkar Jilla ubak Hamletson Darling haka kat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block batamai hamau senram harungkat ke jingedon lang ubak HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Adi u project director DRDA bat u BDO ke mau senram block. Haka jingkren haka ni kejingelang bu mau nongrim ubak Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jat rothai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block haka jela ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupotli entei no haka jinglut ka bakenjo shaka like lur tingka kawai Uba HM Shangpliang ulai thu bau kupa jong u ula long BDO baningkong hakani ka block mau sindram hakis nem khat khandai spa andro poar. Ula ong baki office block kilong ki jakai kindu ki pat ba na ka benta ki jingtip ba punjat ban kentiu ya karep karyang kari jingri ka kam ringap kam repso kum kanuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha. Lai Khubor Khubor Na Ka Jylla, to sabong si blog sa agdon ba lai ko. Demikian kira musira untuk jompi. Berkupong boleh, kita lagi kesal office berlakukan, kita lakukan susrai dulu. Mana berkuang Shillong kan dunia ngam. Kata kata lalu Shillong, saya lalu Shillong, sama yasa isio. Terlalu banyak suara. Lalu ini kan ini yang sudah jauh. Nama miskin apa prosesi Kijuhat untuk gimana? Dengan reson, sesuatu yang harus diperlukan. Ubak Wilbert Rani bat ubak Monat Shabong utara jang kokot Khubor Rupang kilarung dekot syakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka kat nyau terik unailar. Lapan rung dekot ikini kirang ba aka jengelang ka balalong haying jang ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency. Presiden rang ba ke UDP ba met ba lingdo General Secretary ba Jemino Mautho ki MLA bekentup yo ba balajit bat ba Eugene Claydon lang hakani kesngi. Uba Titos Khan CEM ba Paul lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang pendrung dekot ikite ki arngut kirang ba. Uba Taiwel dekar ulakren pediang ngobhai kini kirang ba kum kirkot pathamai jong kaseng UDP. Lapdiang ngobha sya kaseng UDP dau ba met ba lingdo hakmat kinong bot babun jong kini ki arngut kirang ba. Ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kan gatai. Ngawan pengklan ka parti. Te kembang ang scam ne ba ada ka parti kai ipan bang ran kam ban mi ban yele. Ya ka election ngalong u bakloi ban mi ban yele. Man ngalong bal pan kre. Ka jingpai ki jonga man ta long ka jingpai ki jonga boros kata las. Kani kam desu ka ba ka bari kampai ba la pa kala mi ki jing keren social media kami ki jing keren ki apprehension na ki media ki press media ruba olbad ni na unile ko persang banile election mo plan teka mo plan tersa di kasong jonga telada ka parti ki ibet banile ya kata di konsulsi bandre ka syong bana akarai jong ka parti nomor ngarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti komu bri jong ka parti ban along bri uban board nanti ya ka jing jong parti Vice Chancellor Kanehu Professor PS Shukla ula kentat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani ka an kam syang ha kabor jong u Henry kade ka raj jong sorkar India ha shitulup jong kari ula batai bayi kijing siu bakanehu kade ban siu shaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong shadong hadu menta ula udru ya kijing yai kala shiyai kala kijing dawa jong kini kinong tray na kawai kapor shakawai pat received below the 500 in hand per day and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards that their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period,
I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot, the Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision. Kakasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ya kejingdawa inline permit ILP hapok jela da kabalet ban syang pat ba ne sit in demonstration hajan umot jong kiang nong ba ubadan hakmat civil hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kelong shibenta ban penbore ke sorkar ban pentre kam no ya ka ILP hapok jela ban wing no ya ka Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya upot usam bat kwe kimat kiba ka seng kalabu akmat jong sorkar. Hakate ke jingelang lawan ban shibenta lang de kiwe pat kising bhalang kum ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Riboy Youth Federation to RBYF bat kiwe kiseng kibadon bat ka KSU. Habaro ki jela kadong syatay lami ngi kari India la belongkum kini kijing lang pat ba da kuwe kasur bandawa nak sorkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bhalang beper. Ka North East Students Organisation kalalam kamat hakani kijing yaki. Jimut ira ketin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong kari India. Larang ikran po Meghalaya. Unyotra wachik udah itu indigenous tribal lani utrais nong buat paka jong ke Jala Meghalaya. Larang ikran ya ki Mizo po Mizoram, ki Naga po Nagaland, ki Arunachali po Arunachal, par ki Assamese po Assam. Borong ini ki indigenous. Atau kata sarkar dia kakenti buramo ya ka hok chung ikitrare tremulok. Kakenti buramo ya kata kesteri ne ka paket chung ka cai pendai buro kawai. Lala ka kong ka kuah ban kenti buram, ka kuah ban itu balai ka maino itu kimat chung dawa. Kaseng kisamla pule ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sorkar India banweng no ika Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na baro ki jela ke North Eastern Region da ke jengyat pat ba saudong hakmat ke Central Library jong ke school ba haka khat nyau terik nailar haka juk kapor ki ladawaru ban penrung no ika ketin khasi bat garu haka kernet bapra 8 schedule jong ke riti senshar kari India. Kisamla puli layat pulun saudong kisurok bagi Jakarta jong kanehu da kabara ek jingtho babunjat ki bede bekimat dawa jongki. La shimenta kani gejingat pat ba dek samla puli ki bani gejella kani kathain lam mingi ki bapuli ha kitana jing start beper hakani ke school ba. Ga nihusu hi bat angkat kini ki komiti sporo ngi support ya ka jindawa jengane so kamtam kum ki mat dawa ban petri kamnya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya ka Armed Force Power Act. Kenika iu ka kalang kumne ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download yaki students ba pe na keleng ki jaka bat kini ki communities ba pe mo te henre ban ong ba ngi lam mangi yaki ringkat ba kita kiwe ki organisation kan long ka ba kan long kam jenjar namar ba ki kena ba plik bun bahasa hostel ro kebetulan ki students ki ba long su wan ban kelas kai henre ngilap long kenang ba borok students kini yo bannya sementara. Bat da kitu ki khubor ngilapoi shikabakun tak hadu Bangladesh biang khuble shibon. Keblai pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san menta kesengi kilong. Pangnut uba Hamletson ye kejinglong rothai ki office block. Rung UDP uba Wilbert Rani bat ba Monarch Shabong. Kentat kenehu ye kejingdawa kinong tresengi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat NESO.
Bat mentangin pa sigi Khubor bakam banyak. Menteri Ketenat Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Taadi ke Sorkar Jylla uba Hamletson Darling hakakat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block batamai hamau senram harungkat ke jingedon lang uba HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Taadi u project director DRDA bat u BDO ke mau senram block. Haka jingkren haka ni kejingelang bu mau nongrim uba Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jot rothai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block haka Jylla. Ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupo tli entai no haka jinglot ka bakenjo shaka like lur tingka kawai. Uba HM Shangpliang ulai thu bau kupa jong u ula long BDO baningkong hakani ka block mau sindram hakis nem khat khandai spa andro poar. Uloong beki office block kilong ki jakai kendu ki pat ba na ka benta ki jingtip bapunjat ban kentiu ya kerap karyang kari jingri ka kam ringap kam repso kum kenuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha. Lai Khubor Khubor Na Ka Jylla sabong di blog sa agdon ba lai Khubor. Demikian kira musira terjadi. Berkupong mana inte melelai sang office belokan ketika office raya ini. Mana tuan Shillong dunia ngaku. Kata apa lalu Shillong, section lalu Shillong, sama yasha isio. Terai yang semua. Lalu ni kat ini Shillong jalan. Nama iskim apa prosesi Kimjuhat untuk di mana? Dengan reson, sesuatu yang harus diperlukan. Uba Wilbert Rani bat uba Monach Shabong utra jong kot Khubor Rupang kilarung kot Shakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar. Lapen rung kot ikini kirangba aka jingelang kabalalong haying jong ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency. Presiden rangba ke UDP uba met ba lingdo General Secretary ba Jamino Mautho KMLA berkentup yo ba balajit bat ba Eugene Claydon lang hakani kesngi. Uba Titos Khan CEM ba Paul lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang penrung dekot ikiti ki arngut kirangba. Uba Taiwel dekar ula kren pediang ngobhai kini kirangba kum kirkot pathamai jong keseng UDP. Lapdiang ngobha syaka seng UDP da uba met ba lingdo hakmat kinong bot babun jong kini ki arngut kirangba. Ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kan gatai. Ngawan ang pengklan ka parti. Te kembang ang scam mene ba ada ka parti kay ipan bang ran kam ban mi ban yele. Ya ka election ngalong u bakloi ban mi ban yele. Man ngalong bola pan kre. Ka jingpai ge jonga man ta long ka jingpai ge jonga boros kata las. Kani kam desu ka ba kabari kampai ba la pa kala mi ge jingkran social media kami ge jingkran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbot ni na unile ku persang banile election mo plan te ka mo plan tersa di kasong nga telada ka parti ki ibet banile ya kata di konsulsi bandre ka syong bana akarai jong ka parti namar ngarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti kumu bri jong ka parti ban malong bri uban bot nanti ya ka jingpun jong parti. Vice Chancellor Kanehu Professor PS Shukla ula kentat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani kaan kam syong ha kabor jong u Henry kadekara jong ke sorkar India hashitulup jong kari. Ula batai bayi ikjing siu bakanehu kadai ban siu syaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong syadong haduk menta. Ula udru ya kejing yai kela shiyai kela kijing dawa jong kini kinong tray na kawai kapor syakawai pat. Received below the 500 in hand per day and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards, that their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot. The Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision.
Kekasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ye kejingdawa inline permit ILP hapok jela da kabalet ban syang patba ne sit in demonstration hajan umot jong kiang nongba ubadan hakmat civil hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kelong shibenta ban penbore sarkar ban pentre kam no ya ka ILP hapok jela ban wing no ya ka Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya upot usam bat kiwe kimat kiba ka seng kalabu akmat jong sarkar. Hakate ke jingyalang lawan bani shibenta lang de kiwe pat kiseng bhalang kum ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Riboy Youth Federation to RBYF bat kiwe kiseng kipadon bat ka KSU. Habaro ki jilla kadong syatay lammi ngi kari India la belongkum kini kijing lang patba da kiwe kesur bandawa nak sarkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bahalang beper. Ka North East Students Organisation kalalam kamat hakani kijing yaki. Jimut ira kentin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong gari India. Larang ikran po Meghalaya. Unyotra Wachik Uday Uta Indigenous Tribal lani utrais nong bapaka jong gejala Meghalaya. Larang ikran yakimizo po Mizoram, kinaga po Nagaland, ki Arunachali po Arunachal, par ki Assamese po Assam, borong ngide ki indigenous. Atau kata ke sarkar dia kakenti buramo ya ka hak jungi kitrare tremulok. Kakenti buramo ya kita history ne ka paket jong ka cait pendai bro kawai. Lala ka kong kakwa ban kenti buram kakwa ban itu balai ka maino itu kimat jingdawa. Keseng kisamla puli ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sarkar India banweng no ka Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na baro ki jilla ka North Eastern Region da ka jingyat patba saudong hakmat ka Central Library jong ni school ba hakakat nyau tarik nailar. Hakajuk kapor kila dawaru ban penrung no ikaktin khasi bat garu hakakernet bapra 8 schedule jong kariti sensyar kari India. Kisamla puli layat pulun saudong kisurok bagi Jakarta jong kanehu da kabara ikjingtho babunjat kibede bakimat dawa jongki. La shimenta kani gijingat patba da kisamla puli kibani gijella kani kathain lam mingi kibapuli hakitanak jing start beper hakani ke school ba. Ga ni husu hi bat angkat kini ki community sport ni support ya ka cindawa jangan so kamtam kum ki mat dawa ban petri kamnya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya ka ampus power act kenika yu ka kalong kum ni ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download ya ki students ba na keleng ki jaka bat kini ki community ba mo te henry ban ong ba ngin yalam mangi ya ki ringkat ba kita kiwe ki organisation tekan long ba kan long kam janjar namar ba ki kena ba pli kebun bahasa hostel ro kibadan ki students ki ba long su wan ban kelas kai henry ngilap long kenang kenang ba borok students kini yo bannya simentala Bat dak itu ki khubor ngilapoi shikabakut tak hadu pengde syambiang khoble shibon. Keblai pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san minta kesengi kilong. Pangnut ubak Hamletson ye kejinglong rothai ki office block. Rung UDP ubak Wilbert Rani bat ba Monat Shabong. Kentat kenehu ye kejingdawa kinong tresngi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat NESO. Bat minta ngin pa syaki khubor bakam banyak.
Menteri Ketenat Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Taadi ke Sorkar Jilla ubak Hamletson Darling haka khat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block batamai hamau senram harungkat ke jingedon lang ubak HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Taadi u project director DRDA bat u BDO ke mau senram block Haka jingkren haka ni kejingelang bu mau nongrim ubak Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jat rathai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block haka jilla ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupotli entai no haka jinglut ka bakan jo shaka like lur tingka kawai Uba HM Shangpliang ulai thu bau kpa jong u ula long BDO baningkong hakani ka block mau syndrome hakis nem khat khandai spa an repo ar. Ula ong baki office block kilong ki jakai kendu ki pat ba na ka benta ki jingtip ba punjat ban kentiu ya karep karyang kari jingri ka kam ringam kam repso kum kanuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha. Lai Khubor Khubor Na Ka Jylla, Khubor sabong si blog sa agdon ba lai ko. Demikian kira segera kita jumpa. Berkumpul boleh, kita lagi ke satu office berlakukan, kita lakukan sesuai dengan ini. Mana berkumpul seluruh dunia yang kata apa lalu seluruh, sesuatu lalu seluruh, sama yasa isio. Terlalu sesuatu. Lalu ini kan ini sesuatu yang nama miskin apa posisi Kijuhat untuk gimana? Dengan reson, sesuatu yang harus diperlukan. Uba Wilbert Rani bat uba Monach Shabong utra jang kot Khubor Rupang kilarung kot Shakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar. Lapendrung kot ikini kirang ba aka jingelang ka balalong haying jang ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency. Presiden Rangbak ke UDP Uba Met Ba Lingdo, General Secretary Ba Jemino Mautho, KMLA Bakentup Uba Balajit, Bat Ba Eugene Glaydon Lang Hakani Kesngi. Uba Titos Khan CEM, Ba Paul Lingdo, Bat Ba Taiwel, Bat Ba Mitchell Wankar, Kilalong ki MDC ki Belasaki Hagajingalang Pendrung Dekot Ikiti ki Arngut Kirangba. Uba Taiwel Dekar Ulakren Pediang Ngobhai Kini Kirangba Kum Kirkot Pathamai Jongkaseng UDP. Lapdiang Ngobhasha Kaseng UDP da Uba Met Ba Lingdo Hakmat Kinong Bot Babun Jongkini ki Arngut Kirangba. Ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kanina tayo. Ngawan ang pangklani ka parti. Te kung ang scam ne ba ada ka parti kay ipan bangaran kamban mi banyele. Ya ka election ngalong u bakloy ban mi banyele. Man ngalong bala pankre. Ka jingpai ke jonga manta long ka jingpai ke jonga boros kata las. Kani kam resu ka ba kabari kampai ba ala pau kalami ke jingkran social media kami ke jingkran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbad ni na unile ku persang banile election mo plan. Teka mo plan tersadi ka Shillong jonga. Telada ka parti ki ibet banile na kata di konsulsi. Bandre ka Shillong bana akarai jong ka parti namar ngarunga ka parti I leave to the wisdom but ka decision jong ka parti. Komu bri jong ka parti ban nalong bri uba uban bot inti ya ka jingpun jong parti. U Vice Chancellor Kanehu u Professor PS Shukla ulakentat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban pendrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani ka an kam shang ha kabor jong u Henry ka de ka raj jong sorkar India ha shitulup jong kari ula batai bayi kijing siu bakanehu ka de ban siu shaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong shadong hadu menta ula udru ya kijing yai kala shi yai kala kijing dawa jong kini kinong tray na kawai kapor shakawai pat received below the 500 in hand per day and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards that their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot, the Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision.
Kekasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ya kejingdawa inline permit ILP Khubor Jylla da kabalet ban syang pat ba ne sit in demonstration hajan umot jong kiang nong ba ubadan Hakmat Civil Hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kalong shibenta ban penbore ke sorkar ban pentre kam no ya ka ILP Khubor Jylla ban wing no ya ka Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya upot usam bat kwe kimat kiba ka seng kalabu akmat jong ke sorkar. Hakate ke jingelang lawan ban shibenta lang de kiwe pat kiseng bhalang kum ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Riboy Youth Federation RBYF bat kiwe kiseng kibadon bat ke KSU. Habaro ke Jylla kedong syatai lammi ngi keri India la belongkum kini kijing lang pat ba da kuwe kesur bandawa nak sorkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bhalang beper. Ke North East Students Organisation kalalam khamat hakani kijing yaki. Jimut ika ketin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong keri India. Larang ikran po Meghalaya. Unyotrap Wachik udah itu indigenous tribal lalu utrais nong buat paka jong ke Jylla Meghalaya. Larang ikran ya ki Mizo po Mizoram, ki Naga po Nagaland, ki Arunachali po Arunachal, par ki Assamese po Assam. Borong ini ki indigenous. Atau kata ke sarkar dia kakenti buramo ya ka hok chung ikitrare tremulok. Kakenti buramo ya kata history ne ka paket jong ka cai pendai bro kawai. Lala ka kong kakwa abang kenti buram kakwa abang itu balai ka maingo itu kimat jengdawa. Keseng kisamla pule ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sorkar India banweng no ika Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na baro ke Jylla ke North Eastern Region da ke jengyat pat ba saudong hakmat ke Central Library jong ke school ba haka khat nyau tarik nailar. Haka juk kapor kila dawaru ban penrung no ikaktin khasi bat garu haka kernet bapra 8 schedule jong ke riti sensyar keri India. Kisamla puli kelayat pulun saudong kisurok bagi Jakarta jong Nehu da kabara ek jingtho babunjat ki bede bekimat dawa jongki. La shimenta kani ke jingat pat ba dek samla puli ki ban ki Jylla kani ke thain lam mingi ki bapuli ha kitana jing start beper hakani ke skul ba. Ga nihusu hi bat angkat kini ki komiti sporo ngi support ya ka cindawa jengane so kamtam kum ki mat dawa ban petrikam ya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya ka Armed Force Power Act. Kenika iu ka kalong kumne ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download yaki students ba pe na keleng ki jaka bat kini ki communities ba pe mo te henre ban ong ba ngi yalam mangi yaki ringkat ba kita kiwe ki organisation kan long ko ba kan long kam jenjar namar ba ki kena ba plik bun bahasa hostel ro kebetulan ki students ki ba long su wan ban kelas kai henre ngilap long kenang ba borok students kini yo bannya sementara. Bat da kitu ki khubor ngilapoi shikabakun tak hadu pengdeshem biang khoble shibon. Keblai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san menta kesengi kilong. Pangnut uba Hamletson ye kejinglong rothai ki office block. Rung UDP uba Wilbert Rani bat ba Monarch Shabong. Kentat kenehu ye kejingdawa kinong tresengi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat NESO. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak.
Menteri Ketenak Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Adi ke Sorkar Jylla uba Hamletson Darling haka kat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block Bathamai Hamau Senram harungkat ke jingedon lang uba HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Adi u project director DRDA bat u BDO ke Mau Senram block Haka jingkren haka ni kejingelang bu mau nongrim uba Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jat rothai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block haka Jylla ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupotli entei no haka jinglut ka bakenjo shaka like lur tingka ka wei Uba HM Shangpliang ulai thu bau kupa jong u ula long BDO baningkong hakani ke blok Mau Senram hagis nem khat khandai span repoar. Ulong beki office block kilong ki jakai kenduk ki pat ba na ke benta ki jingtip bapunjat ban kentiu ya kerap karyang kari jingri ka kam ringap kam repso kum kenuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha. Lai Khubor Khubor Na Ka Jylla sabong si blog sa agdon ba lai ko. Demikian kira musyawarah internasional. Berkupong boleh kita lagi ke satu office development kita akan susah dengan mana berkuang Shillong dunia ngaku kata apa lalu Shillong section lalu Shillong sama yasha isio terlalu banyak soal lalu ni kat ini Shillong tiada nama skim apa proses Kejuhat untuk di mana? Dengan threshold, sesuatu yang harus diperlukan. Uba Wilbert Rani bat uba Monach Shabong utra jong kot Khubor Rupang kilarung kot Shakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar. Lapan rung kot ikini kirangba aka jingelang kabalalong haying jong ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency. Presiden rang ba ke UDP uba met ba Lingdo General Secretary ba Jamino Mautho KMLA berkentup yo ba balajit bat ba Eugene Claydon lang hakani kesngi uba Titos Khan CEM ba Paul Lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang pendung dekot ikiti ki arngut kirang ba uba Taiwel dekar ula kren pediang ngobhai kini kirang ba kum kirkot pathamai jong keseng UDP Lapdiang ngobhasya keseng UDP da uba met ba Lingdo hakmat kinong bot babun jong kini ki arngut kirang ba ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kan gatai ngawan ang pengklan ka parti te kembang ang scam mene ba ada ka parti kay ipan bang ran kam ban mi ban yele ya ka election ngalong u bakloi ban mi ban yele ban ngalong balapan kre ka jingpai ke jonga manta long ka jingpai ke jonga boros kata lasi kani kam desu ka ba kabari kampai ba la pau kala mi ke jingkran social media kami ke jingkran ki apprehension na ki media ki press media uba olbot ni na unile ku persang ban yele election mo plan te ka mo plan tersa di ka sinong jonga telada ka parti ki ibet ban yele ya kata ka di konsulsi ban re ka syong bana akarai jong ka parti namar ngarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti kumu bri jong ka parti ban malong bri uban bot nanti ya ka jingpun jong ka parti Vice Chancellor Kanehu Professor PS Shukla ula kentat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani kaan kam syang ha kabor jong u Henry kade kara jong ke sorkar India ha shitulup jong kari ula batai bayi kijing siu bakanehu kade ban siu shaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong shadong hadu menta ula udru ya kijing yai kala shi yai kala kijing dawa jong kini kinong tray na kawai kapor shakawai pat received below the 500 in hand per day and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards, that their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot. The Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision.
Kekasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ye kejingdawa inline permit ILP hapok jela da kabalet ban syang patba ne sit in demonstration hajan umot jong kyang nongba ubadan hakmat civil hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kelong shibenta ban penbore sarkar ban pentre kam no ya ka ILP hapok jela ban wing no ya ka Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya pot usam bat kiwe kimat kiba ka seng kalabu akmat jong sarkar. Hakate ke jingyalang lawan bani shibenta lang de kiwe pat kiseng bhalang kum ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Riboy Youth Federation RBYF bat kiwe kiseng kipadon bat ka KSU. Habaro ke jela kedong syatay lammi ngi kari India la belongkum kini kijing lang patba da kuwe kesur bandawa nak sarkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bahalang beper. Ke North East Students Organisation kalalam kamat hakani kijing yaki. Jimut ira kedin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong gari India. Larang ikran po Meghalaya. Unyo trap. Wachik udah yuta indigenous tribal lani utrais nong paka. Jong gejala Meghalaya. Larang ikran yakimizo po Mizoram. Kinaga po Nagaland. Ki Arunachali po Arunachal. Par ki Assamese po Assam. Borong ngide ki indigenous. Atau kata ke sarkar dia kekenti huram mo ya ka hak cungi kita muluk kekenti huram mo ya kita history ne ka paket jong ka cai pendai hubro kawai lala ka kong ka kuah ban kenti huram ka kuah ban itu balai ka maino itu kimat cingdawa. Keseng kisamla pule ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sarkar India banweng no ka Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na barok ki jela ke North Eastern Region da ka jengyat patba saudong hakmat ke Central Library jong ni ke school ba haka khat nyau tarik nailar haka juk kapor ki ladawaru ban penrung no ikketin khasi bat garu haka kernet bapra 8 schedule jong kari disensyar kari India. Kisamla puli layat pulun saudong ki surak bagi Jakarta jong kanehu da kabara ek jingtho babunjat ki bede bekimat dawa jongki. La shimenta kani ki jingyat patba de kisamla puli ki bani ki jella kani ka thain lam mingi ki bapuli ha ki tanak jing start beper ha kani ka school ba. Ga ni husu hi bat angkat kini ki community sport ni support ya ka jindawa jengane so kamta mukum ki mat dawa ban petri kamnya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya kane ka Ampus Power Act kenika ayu ka kalong kumne ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download yaki students ba pe na keleng ki jaka bat kini ki communities ba pe mo te henry ban ong ba ngin yalam mangi yaki ringkat ba kita kiwe ki organisation te kan long ka ba kan long kam janjar namar ba ki kena ba pli kebun bahasa hostel ro badan ki students ki ba long su wan ban kelas kai henry ngila penlong kenang kenang ba borok students kin yo bannya simentala Bat da kitu ki khubor ngila poi shikabakun tak hadu pengde syambiang khoble shibon. Keblai pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san minta kesengi kilong. Pangnut ubak Hamletson ye ke jenglong rothai ke office block. Rung UDP ubak Wilbert Rani bat ba Monat Shabong. Kentat ke Nehu ye ke jingdawa kinong Tresngi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat Neso. Bat minta ngin pa syaki khubor bakam banyak.
Menteri Ketenat Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Taadi ke Sorkar Jylla ubak Hamletson Darling haka khat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block batamai hamau senram harungkat ke jingedon lang ubak HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Taadi u project director DRDA bat u BDO ke mau senram block haka jingkren haka ni ke jingelang bu mau nongrim ubak Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jat rothai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block ha ke Jylla ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupotli entei no ha ke jinglut ka bakan jo shaka like lur tingka ka wei Uba HM Shangpliang ulai thu bau kpa jong u ula long BDO baningkong ha ke ni ke block mau sindram ha kisnem khat khandai spa an repoar Uloong bagi office block kilong ki jakai kenduk ki pat ba na kabenta ki jingtip bapunjat ban kentiu ya kerap karyang kari jingri ka kam ringap kam repso kum kenuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha Lai Khubor 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 sabung di blog sa agdon ba lai ru. Demikian kira kalau segera kita jumpa. Berkumpul mele kita lagi ke satu office block Ketika aku susah juga ini, mana tuan Shillong kan dunia ngaku. Kata apa lalu Shillong, sesuatu lalu Shillong, sama yasa isio. Terlalu suara. Lalu ni kan ini Shillong tiada. Nama miskin, apa posisi, kejuhat untuk mana? Dengan treson, Shillong tiada ni dia Shillong biar. Uba Wilbert Rani bat uba Monach Shabong utara jang kot Khubor Rupang kilarung kot Shakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar lapen rung kot ikini kirang ba aka jingelang ka balalong haying jong ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency U Presiden rang ba ke UDP uba met ba Lingdo General Secretary ba Jemino Mautho ki MLA bekentup yu ba balajit bat ba Eugene Claydon lang hakani ke sngi Uba Titos Khan CEM ba Paul Lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang pendrung dekot ikiti ki arngut kirang ba Uba Taiwel dekar ula kren pediang ngobhai kini kirang ba kum kirkot pathamai jong kaseng UDP la pediang ngobha sha kaseng UDP da uba met ba Lingdo hakmat kinong bot babun jong kini ki arngut kirang ba ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kan gatai ngawan pengklani ka parti te kembang ang scam ne ba Ada ka parti kay ipan bang ran kam ban mi ban yele ya ka election ngalong bakloi ban mi ban yele ban ngalong balapan kre ka jingpai ke jonga manta long ka jingpai ke jonga boros kata las kani kam desu ka ba kabari kampai ba la pa kala mi ke jingkran social media kami ke jingkran ki apprehension na ki media ki press media ruba all buat ni na unile ku persang ban yele election mo plan te ka mo plan tersa di ka sinong jonga telada ka parti ki ibet ban yele ya kata di konsulsi bandre ka syong bana akarai jong ka parti namar mengarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti komu beri jong ka parti ban nalong beri uban bot inti ya ka jing jong parti U Vice Chancellor Kanehu u Professor PS Shukla ula kentat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da ka boong bakani ka an kam syong ha ka bor jong u Henry ka de ka ra jong ka sorkar India ha shitulup jong kari Ula batai bayi kijing siu bakanehu kadai ban siu syaki kum kinong tresngi ladap siu nadong syadong haduk menta. Ula udru ia kijing yai kela shiyai kela kijing dawa jengkining nong tre na kawai kapor syakawai pat. Received below the 500 in hand per day and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards. That their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot, the Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision.
Kekasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ya kejingdawa inline permit ILP Khubor Jylla da kabalet ban syang patba ne sit in demonstration hajan umat jong kiang nongba ubadan Hakmat Civil Hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kelong shibenta ban penbore ke sorkar ban pentre kam no ya ka ILP Khubor Jylla ban wing no ya ka Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya uput usam bat kwe kimat kiba ka seng kalabu akmat jong ke sorkar. Hakate ke jingelang lawan bani shibenta lang de kiwe pat kiseng bhalang kum ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Riboy Youth Federation to RBYF bat kiwe kiseng kibadon bat ka KSU. Habaro ke Jylla kedong syatai lammi ngi kari India la belongkum kini kijing lang patba da kiwe kesur bandawa nak sorkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bhalang beper. Ke North East Students Organisation kalalam khamat hakani kijing yakhi. Jimut ika kentin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong gari India. Larang ikran po Meghalaya. Unyotrap Wachik udah yuta indigenous tribal lani utrais nong bot paka. Jong gejala Meghalaya. Larang ikran ya ki Mizo po Mizoram, ki Naga po Nagaland, ki Arunachali po Arunachal, par ki Assamese po Assam. Borong ngide ki indigenous. Atau kata sarkar dia kakenti buramo ya ka hak chung ikitrare tremulok. Kakenti buramo ya kata history ne ka paket jong ka cai pendai bro ko wai. Lada ka kong ka kwa ban kenti buram akwa ban itu balai ka maino itu kimat cengdawa. Keseng kisamla pule ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sorkar India banweng no ika Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na baro ke Jylla ke North Eastern Region da ke jengyat patba saudong hakmat ke Central Library jong ke school ba haka khat nyau terik nailar. Haka juk kapor kila dawaru ban penrung no ika ketin khasi bat garu haka kernet bapra 8 schedule jong ke riti sensyar kari India. Kisamla pulik layat pulun saudong kisurok bagi Jakarta jong kanehu da kabara ek jingtho babunjat ki bede bekimat dawa jongki. La shimenta kani kejingat patba dek samla puli ki bani Jylla kani kathain lam mingi ki bapuli ha kitana jing start beper hakani ke skulba. Ga nihusu hi bat angkat kini ki komkis pro ni support ya ka jindawa jong ne so kamtam kum ki mat dawa ban petri kamnya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya ka Armed Force Power Act. Kenika ayu ka kalong kumne ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download yaki students ba pe na keleng ki jaka bat kini ki communities ba pe mo te henre ban ong ba ngi yalam mangi yaki ringkat ba kita kiwe ki organisation tekan long ka ba kan long kam jenjar namar ba ki kena ba plik bun bahasa hostel ro kebetulan ki students ki ba long su wan ban kelas kai henre ngilap long kenang ba borok students kini yo bannya sementara. Bat da kitu ki khubor ngilapoi shikabakun tak hadu pengde syembiang koble shibon. Keblai pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san minta kesengi kilong. Pangnut ubak Hamletson ye ke jenglong rothai ki office block. Rung UDP ubak Wilbert Rani bat ba Monarch Shabong. Kentat kenehu ye ke jingdawa kinong treisngi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat NESO. Bat minta ngin pa syaki khubor bakam banyak.
Menteri Ketenat Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Adi ke Sorkar Jylla ubak Hamletson Darling haka khat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block batamai hamau senram harungkat ke jingedon lang ubak HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Adi u project director DRDA bat u BDO ke mau senram block haka jingkren haka ni ke jingelang bu mau nongrim ubak Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jat rothai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block haka Jylla ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupotli entai no haka jinglot ka bakan jo shaka like lur tingka ka wei Uba HM Shangpliang ulai thu bau kpa jong u ula long BDO baningkong hakani ka block mau sindram hagis nem khat khandai spa andro poar. Ula ong baki office block kilong ki jakai kindu ki pat ba na ka benta ki jingtip ba punjat ban kintiu ya karep karyang kari jingri ka kam ringap kam rep so kum kanuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha. Lai Khubor Khubor Na Ka Jylla sabong si blog sa agdon ba lai ko. Demikian kira orang segera untuk terjumpa. Berkumpul mana? Kita melihat satu office berlakukan. Kita lakukan susrai dulu. Mana berkumpul Shillong dunia ngaku. Kata apa lalu Shillong, section lalu Shillong. Sama yasha isio. Terlalu semua. Lalu ni kat ini yang sesuatu yang nama miskin apa posisi Juhat untuk di mana? Dengan reson, sesuatu yang harus diperlukan. Uba Wilbert Rani bat uba Monach Shabong utara jang kokot Khubor Rupang kilarung dekot Shakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar. Lapan rung dekot ikini kirang ba aka jingelang ka balalong haying jang ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency. Presiden rang ba ke UDP uba met ba Lingdo General Secretary ba Jemino Mautho ke MLA bekentup uba balajit bat ba Eugeneson Gladon lang hakani kesngi. Uba Titos Khan CEM ba Paul Lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang penrung dekot ikiti ki arngut kirang ba. Uba Taiwel dekar ulakren pediang ngobhai kini kirang ba kum kirkot pathamai jong keseng UDP. Lapdiang ngobhasya keseng UDP dau ba met ba Lingdo hakmat kinong bot babun jong kini ki arngut kirang ba. Ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kan katay. Ngawan ang pengklani ka parti. Te kung ang scam ne ba ada ka parti kay ipan bang ran kam ban mi ban yele. Ya ka election ngalong u bakloy ban mi ban yele. Man ngalong bala pen kre. Ka jingpai ke jonga man ta long ka jingpai ke jonga boros kata las. Kani kam resu ka ba kabari kampai ba ala pa kalami ke jingkran social media kami ke jingkran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbad ni na unile upersang banile election mo plan teka mo plan tersa di kasnong jonga telada ka parti ki bet banile ya kata di konsulsi bandre ka syong bana akarai jong ka parti namar melarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti komu bri jong ka parti ban malong bri uban bot nanti ya ka jingpun jong parti U Vice Chancellor Kanehu u Professor PS Shukla ulakan tat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani ka an kam syang ha kabor jong u Henry ka de ka ra jong ka sorkar India ha shitulup jong kari ula batai bayi kijing siu bakanehu ka de ban siu shaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong shadong hadu menta ula udru ya kijing yai kala shi yai kala kijing dawa jong kini kinong tray na kawai kapor shakawai pat received below the 500 in hand per day and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards, that their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot, the Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision.
Kekasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ye kejingdawa inline permit ILP Khubor Jylla da kabalet ban syong pat ba ne sit in demonstration hajan umot jong kyang nong ba ubadan Hakmat Civil Hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kelong shibenta ban penbore ke sorkar ban pentre kamno ya ke ILP Khubor Jylla ban wing no ya ke Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya uput usam bat kwe kimat kiba ke seng kelabu akmat jong ke sorkar. Hakate ke jingelang lawan bani shibenta lang de kiwe pat kiseng bhalang kum ke Federation of Khasi Jainta and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Riboy Youth Federation RBYF bat kiwe kiseng kipadon bat ke KSU. Habaro ke Jylla kedong syatai lammi ngi keri India la belongkum kini kijing lang pat ba da kuwe kesur bandawa nak sorkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bhalang beper. Ke North East Students Organisation kalalam khamat hakani kijing yaki. Jimut ika kentin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong gari India. Larang ikran po Meghalaya. Unyotrap. Wachik. Udah itu indigenous tribal. Lalu utrais nong buat paka. Jong Jylla Meghalaya. Larang ikran ya ki Mizo po Mizoram. Ki Naga po Nagaland. Ki Arunachali po Arunachal. Par ki Assamese po Assam. Borong ini ki indigenous. Atau kata sarkar dia kakenti buramo ya ka hak chungi kitrai tremulok. Kakenti buramo ya kata history ne ka paket jong ka chait pundai ubro kawai. Lada ka kong ka kwa abang kenti buram akwa aban itu balai ga maino itu kimat jengdawa. Keseng kisamla pule ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sorkar India banweng no ke Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na baro ke Jylla ke North Eastern Region da ke jengyat pat ba saudong hakmat ke Central Library jong ke school ba hak khat nyau tarik nailar hak juk kapor kila dawaru ban penrung no ke ketin khasi bat garu hak kernet bapra 8 schedule jong ke riti sensar ke India. Kisamla puli kelayat pulun saudong kisurok bagi Jakarta jong kanehu da kabara ek jingtho babunjat ki bede kimat dawa jongki. La shimenta kani kejingat pat ba dek samla puli ki bani Jylla kani kathain lam mingi ki bapuli ha kitana jing start beper hakani ke school ba. Ga nihusu hi bat angkat kini ki komiti sporo ni support ya ka acindawa jengane so kamtam kum ki mat dawa ban petrikam ya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya ka Armed Force Power Act. Kenika ayu ka kalong kumne ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download yaki students ba pe na keleng ki jaka bat kini ki communities ba pe mo te henre ban ong ba ngi yalam mangi yaki ringkat ba kita kiwe ki organisation te kan long ko ba kan long kam jenjar namar ba ki kena ba plik bun bahasa hostel ro badan ki students ki ba long su wan ban kelas kai henre ngilap long kenang ba borok students kini yo bannya sementara. Bat da kitu ki khubor ngilapoi shikabakun tak hadu pengdeshem biang khoble shibon. Keblai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san menta kesengi kilong. Pangnut uba Hamletson ye kejinglong rothai ki office block. Rung UDP uba Wilbert Rani bat ba Monat Shabong. Kentat kenehu ye kejingdawa ki nong tresengi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat NESO. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak.
Menteri Ketenak Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Adi ke Sorkar Jylla ubak Hamletson Darling haka kat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block Batamai Hamau Senram harungkat ke jingedon lang ubak HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Adi u project director DRDA bat u BDO ke Mau Senram block Haga jingkren haga ni kejingelang bu mau nongrim ubak Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jat rothai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki saupun riutli ki block haga Jylla ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa saupotli entai no haga jinglut ka bakenjo shaka like lur tingka kawai Uba HM Shangpliang ulai tu bau kupa jong u ula long BDO baningkong hakani ke blok Mau Senram hagis nem khat kendai span repoar. Ulaong bagi office block kilong ki jakai kenduk ki pat ba na ke benta ki jingtip bapunjat ban kentiu ya kerap karyang kari jingri ke kam ringam kam repso kum kenuksa bat hajar ki kam penroy ya ki Shillong ki tha. Lai Khubor Khubor Na Ka Jylla sabong si blok sa agdua ba lai tu. Demikian kira musyawarah kita jumpa. Berkumpul mana? Kita lagi ke satu office berlakukan. Kita akan susah dengan ini. Mana berkumpul seluruh dunia yang kata kata lalu seluruh, section lalu seluruh. Orang yasha isio. Terlalu banyak sesuatu. Lalu ni kat ini yang sesuatu yang nama istim apa prosesi Kejuhat untuk gimana? Dengan reson, sesuatu yang harus diperlukan. Ubak Wilbert Rani bat ubak Monaj Shabong utra jang kot Khubor Rupang kilarung dekot Shakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar. Lapan rung dekot ikini kirangba aka jingelang kabalalong haying jang ba balajit Sindram MLA ke Shilla constituency. Presiden rangba ke UDP ubak met ba Lingdo General Secretary ba Jemino Mautho KMLA berkentup ubak balajit bat ba Eugenson Claydon lang hakani ke sengi. Ubak Titos Khan CEM ba Paul Lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang pendung dekot ikiti ki arngut kirangba. Ubak Taiwel dekar ula kren pediang ngobhai kini kirangba kum kirkot pathamai jong keseng UDP. Lapdiang ngobhasya keseng UDP da ubak met ba Lingdo hakmat kinong bot babun jong kini ki arngut kirangba. Ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kan gatai. Ngawan pengklan ni ka parti. Te kembang ang scam mene ba ada ka parti kay ipan bangaran kam ban mi ban yele. Ya ka election ngalong u bakloi ban mi ban yele. Ban ngalong bola pan kre. Ka jingpai ge jonga manta long ka jingpai ge jonga boros kata lasi. Kani kam desu ka ba kabari kampai ba la pau kala mi ge jingkran social media kami ke jingkran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbot ni na unile upersang banile election mo plan. Teka mo plan tersadi ka Shillong nga. Tilada ka parti ki ibet banile ya kata ka di konsulsi. Bandre ka Shillong bana akarai jong ka parti namar ngalarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti. Kamu beri jong ka parti ban malong beri uban bot inti ya ka jingpunda jong parti. Vice Chancellor Kanehu Professor PS Shukla ula kentat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani ka an kam syong ha kabor jong u Henry kade ka raj jong sorkar India ha shitulup jong kari ula batai bayi kijing siu bakanehu kade ban siu shaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong shadong hadu menta ula udru ya kijing yai kala shi yai kala kijing dawa jong kini kinong tray na kawai kapor shakawai pat received below the 500 in hand per day and they are entitled no overtime, no gratuity, accident, etc. The majority of the casual workers have never been issued any identity cards, that their respective department never issued an appointment letter. But for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual workers. But after the discussion, directly I cannot. The Vice Chancellor cannot take all the times one-side decision.
Khasi Students Union KSU ringkat bat ke North East Students Organisation NESO kalapin KM biang ya kejingdawa inline permit ILP hapok jela da kabalet ban syang patba ne sit in demonstration hajan umat jong kiang nongba ubadan hakmat civil hospital Shillong. Kani ke sit in demonstration kelong shibenta ban penbore sarkar ban pentre kam no ya ka ILP hapok jela ban wing no ya ka Citizens Amendment Act CAA bat ban penbet no ya pot usam bat kiwe kimat kiba ka seng kalabu akmat jong sarkar. Hakate ke jingyalang lawan ban shibenta lang de kiwe pat kiseng bhalang kum ka Federation of Khasi Janta and Garo People FKJGP Nyotrep National Youth Fund HNYF Nyotrep Integrated Territorial Organisation HITO Ribhoy Youth Federation to RBYF bat kiwe kiseng kipadon bat ka KSU. Habaro ke jela kedong syatay lami ngi kari India la belongkum kini kijing lang patba da kiwe kesur bandawa nak sarkar India ye kini kiju kijing ang nuot jeng kiseng bahalang beper. Ke North East Students Organisation kalalam khamat hakani kijing yaki. Jimut ika kentin indigenous. Kamot kitrais nong paka. Jong ganaris kitrais nong paka jong gari India. Larang ikran po Meghalaya. Unyo trap. Wachik uday ito indigenous tribal lani utrais nong paka. Jong gajala Meghalaya. Larang ikran yakimizo po Mizoram. Kinaga po Nagaland. Ki Arunachali po Arunachal. Par ki Asamis po Assam. Borong ngiday ki indigenous. Ito kata sarkar dia kakenti buramo ya ka hak chungi kitrai tremulok. Kakenti buramo ya kata history ne ka paket jong ka chai pundai bro kawai. Lada ka kong ka kwa ban kenti buram kwa ban itu balai ka maino itu kimat jengdawa. Keseng kisamla pule ke Nehu kalai snok tilang bat ke Neso bandawa nak sarkar India banweng no ika Citizens Amendment Act CAA Armed Forces Special Power Act AFSPA na barok ki jela ke North Eastern Region da ke jengyat pat ba saudong hakmat ke Central Library jong ke school ba haka khat nyau tarik nailar haka juk kapor ki ladawaru ban penrung no ika ketin khasi bat garu haka kernet bapra 8 schedule jong ke riti senshar kari India. Kisamla pulik layak pulun saudong kisurok bagi Jakarta jong ke Nehu da ke bara ik jingthok babunjat ki bede bekimat dawa jong ki. La shimenta kani ke jingat pat ba de kisamla puli ki ban ki jella kani ke thain lam mingi ki bapuli ha kitana jing start beper hakani ke school ba. Ga ni husung hi bat angkat kini ki community sporo ni support ya ka ajin dawa jeng so kamtam kum ki mat dawa ban petri kam ya ka LP ban repeal ya ka CAA ban repeal ya ka Ampus Power Act. Kenika iu ka kalong kumni ki namar ba pe kin namar ba ngi hangne ngi download yaki students ba pe na keleng ki jaka bat kini ki communities ba pe mo te henry ban ong ba ngin yalam mangi yaki ringkat ba kita kiwe ki organisation te kan long ka ba kan long kam jenjar namar ba ki kena ba pli kebun bahasa hostel ro kebadan ki students ki ba long su wan ban kelas kai henry ngilap long kenang kenang ba borok students kini yo bannya simentala. Bat da kitu ki khubor ngilapoi shikabakun tak hadu pengdai syambiang khoble shibon. Keblai pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bokong san minta kesengi kilong. Pangnut ubak Hamletson ye ke jenglong rothai ke office block. Rung UDP ubak Wilbert Rani bat ba Monarch Shabong. Kentat ke Nehu ye ke jingdawa kinong Tresngi. Bat kli ILP bat CAA ka KSU bat NESO. Bat minta ngin pa syaki khubor bakam banyak.
Menteri Ketenat Kentiu ya kayok kokot kipat nyong kendong Community and Rural Development Sien Adi ke Sorkar Jylla ubak Hamletson Darling haka kat nyau terik unailar ulabu yo mau nongrim na kabenta bantai ya ke office block batamai hamau senram harungkat ke jingedon lang ubak HM Shangpliang MLA dengan ni ke constituency lembat u director ke Sien Adi u project director DRDA bat u BDO ke mau senram block Haka jingkren haka ni kejingelang bu mau nongrim ubak Hamletson ula benyau beki ying office jangki block development hakeling ki jaka kila jat rathai bat minta ke sorkar kala shim ya karai bantai thamai ya barok ki office ki belator ha barok ki sau pun riutli ki block haka jela ulai thu riutli ki office block lastang bantai bat sa sau potli entei no haka jinglot ka bakan jo shaka like lur tingka ka wei Uba HM Shangpliang ulai thu bau kpa jong u ula long BDO baningkong hakani ka block mau sindram hagis nem khat khandai spa andro po ar. Ula ong baki office block kilong ki jakai kendu ki pat ba na ka benta ki jingtip ba punjat ban kentiu ya karep karyang kari jingri ka kam ringap kam rep so kum kanuksa bat hajar ki kam penroy ya kishnong ki tha. Lai Khubor Khubor Na Ka Jylla, to sabong di blog sa agdon ba lai dulu. Demikian kira orang segera untuk terjadi. Berkumpul pada kita melihat sang office berlakukan kita lakukan susrai dengan ini. Mana kebuan Shillong dunia yang kata kebuan lalu Shillong, section lalu Shillong, sama yasa isio. Terlalu semua. Lalu ni kat ini yang sudah ada. Nama miskin apa posisi Juhat untuk di mana? Dengan tresom, sesuatu yang harus diperlukan. Uba Wilbert Rani bat uba Monach Shabong utra jang kot Khubor Rupang kilarung kot Shakaseng San Hima United Democratic Party UDP haka khat nyau terik unailar. Lapan rung kot ikini kirang ba aka jingelang ka balalong haying jang ba balajit syndrome MLA ke Shilla constituency. Presiden rang ba ke UDP uba met ba Lingdo General Secretary ba Jemino Mautho KMLA bekentup uba balajit bat ba Eugenson Claydon lang hakani kesngi uba Titos Khan CEM ba Paul Lingdo bat ba Taiwel bat ba Mitchell Wankar kilalong ki MDC ki belasaki haga jingelang penrung dekot ikiti ki arngut kirang ba uba Taiwel dekar ulakren pediang ngobhai kini kirang ba kum kirkot pathamai jong kaseng UDP Lapdiang ngobhasya kaseng UDP daw ba met ba Lingdo hakmat kinong bot babon jang kini ki arngut kirang ba. Ngawan ka parti kamdan ka pargi ni kan katay. Ngawan ang pangklan ka parti. Te kung mga ang scam ne ba dara ka parti kay ipan bang ran kam ban mi ban yele. Ya ka election ngalong u bakloy ban mi ban yele. Man ngalong bala pan kre. Ka jingpai ki jonga man ta long ka jingpai ki jonga boros kata las. Kani kam resu ka ba kabari kampai ba la pa kalami ka jing kran social media kami ka jing kran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbot ni na unile ku persang banile election mo plan te mo plan tersa di ka sinong jonga telada ka parti ki bet banile na kata ri konsulsi bandre ka song bana akarai jong ka parti namar larunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti komu bri jong ka parti ban along bri uban bot inti ya ka jing panda jong parti U Vice Chancellor Kanehu u Professor PS Shukla ulakan tat ikjing dawa jong kinong yalam kinong tray sngi ban penrung kam kum kinong tray bapura jong kini ke school ba da kaboong bakani kaan kam syang ha kabor jong u Henry ka dekara jong ka sorkar India ha shitulup jong kari ula batay bay ikjing siu bakanehu kadai ban siu shaki kum kinong tray sngi ladap siu nadong shadong hadu menta ula udru ya kajing yai kala shiyai kala kijing dawa jong kini kinong tray na kaway kapor shakaway pat Received below the 500 in hand